Nigwetekia nwethirite wina Jumapili nthongi kwi tariki 5 mweri wa 3 mwaka wa 2023 ankubatewe ni Nteto cia Meru TV themwe orobaruare mbita Purity Muthoni na ya iyamwa yaratukuthuranirite. Mama Ruto kulionga igembe kanisene Catholic. Mama, tuko na kazi ya Women Economic Empowerment ambayo tumeweza kufanya hapa Meru. DP Gachagua kuwa bakaithura bara bayere mabilioni ya pesa tukoinka yake mbere kithurano kithiru kya 2022. Siasa Meru kuringithanwa na mbara cia Meru University ira itiete visio skulu eu Odhiambo aromeka mwene. Na iyi icio Nteto cia Meru TV themwe oroboruari nkatha emutongeria Ugoro Mama Ruto ruare na watanire na shirika bakanise Catholic St Thomas isigombunge kia Igembe South County Meru imaromba ya ukinyi minister wore mithirikari nene mithikalintori Governor Meru Kawira Mwangaza mubunge owekoro Karambu Kailemia mubunge wesigombunge keu John Paul Mwirigi na MCA Bameru batongeretwe Speaker Ayub Muredhi waba aina sionkoloki. Kama vile mnajua mimi napenda kina mama sana na kazi zangu nyingi ambazo nimefanya ni kusaidia kina mama. Tuko na kazi ya Women Economic Empowerment ambayo tumeweza kufanya hapa Meru karibu miaka 10 sasa, na mimi najua kwa uongozi wako Governor tutashikana mkono ili tuhakikishe kwamba hawa kina mama pia wanaweza kufaidika. Tunajua kwamba hata kama tuko na kina baba, muniruhusu niseme, mama akikuwa na kitu mfukoni, haswa akikuwa na pesa, watoto watakula, majirani watakula, na mama kama ako na furaha, kila mtu ako na furaha. Kwa hivyo hiyo ndio kazi Mungu amenisaidia. Nimetembea Kenya kufanya Women Economic Empowerment, mambo ya table banking, na mnajua kwamba tulianza mwaka wa 2009 na kwa majaliwa ya Mungu hii mwaka tutakuwa na tunasherekea miaka 15, na pale mwezi wa 11 tutakuwa na sherehe kubwa huko Nairobi kusherekea kazi ambayo Mungu ametuwezesha tufanye kupitia kina mama, kazi ya Women Economic Empowerment. Ni vizuri tulinde mazingira yetu. Tumepatwa na janga la njaa. Pengine huku Meru sio mbaya sana, lakini kuna sehemu nyingi Kenya ambaye tuko na shida ya njaa, haswa sehemu zile za asal, arid and semi-arid lands. Na Mheshimiwa Linturi, tunashukuru Mungu kwa ajili Mungu amekupatia kazi ya kuweza kutusaidia mambo ya agriculture. Bila chakula watu wanaweza kutatizika sana. Na Mheshimiwa Rais amezindua mradi wa kuweza kupanda miti, na amesema kwamba kufika miaka 10 2023 to 2032 tutakuwa tumepanda miti bilioni 15. Bilioni 5 katika hii miaka 5 ya kwanza, na bilioni 10 katika ile miaka ingine ya miaka 10. Kwa hivyo watu wa Meru County tuweze kupanda miti. Tunajua kwamba sisi nchi ya Kenya ni nchi ambaye inamcha Mungu, na tungependa tukue na hiyo family institution ambaye tuko na bibi, tuko na bwana. Hii mambo ingine ya kufanya hii mambo hii, sisi tunasema kwamba hiyo mambo si mzuri na tungependa. We want to strengthen the family institution where we have a father and a mother and children. So we really don't wish to get into that conversation of LGBTQ, because really that is not what our traditions and even our Christian values talk about in this great country of Kenya. And we know that the Bible is also against that. Kwa hivyo tungependa kusema kwamba tushikilie mambo ya familia. Na tuweta mbere munini omutongeria Ugoro Rigathi Gachagua awete bakarekeria marietwa ya ntubara bayere mabilioni ya mbesa ntukoinka yake nyuma ya kithurano kia mweri wa 8 mwaka muthiru. Gachagua awete iba kumenya antuba kai kuma ke utongeria bwa thirikari nkoro bara bazarire mbesa kuma ke muthitho yo thirikari bayekaira mithithino yo na banki cianthi cia ome.
Tukia na mbere MCA Award ekiago na umirite na kuromba wendo ngwataniro na kinya urumwe atiatika kari bamwankene yo Meru na zarakanithi nteresia beti na arakurari ne karika ria winyangia nkuluki na kuromba ndwangisio karia ntereyu wikira enyangia ba mpine no baingila na kuria mwingi kureka waka ntaka a minister wa karia bondene kithure kindiki na kuria na obauria kureka kuthikiria atongeria bara bakuruthania mugongo ntereyu yambi kuma kiago ward nduli na kura na DMC cha kumomora hospitali kumomora ofisi ya chief na ukamanta kinyama iga inkuromba na gitio kinene nkiwa gatiri antu bara bagatumira bagatanicirie tora CS interior bakiuga imutharaka kindiki ni CS wa Kenya yonde twadaraka na kindiki atendo enerea kintu gya kirio ndenda kuga uchu muntu ura komenya ati twire mundene jwe na title yawe ju kuthoma title yawe tafadhali no ntu thirikari nenkanagira gintu absolute ibanenkanirite title iba umbebere mundene ju bari juria batu turendo kara twi brothers and sister daraka ni gurene Meru batu tugurene daraka ne atono chia itotige kuruithanwa anga uju munene no etu utike tutumba kuthiria hakuna CS yo interior atiru terero munturo kagwatikana na atia ikrimino akajukirwe tagali ara kiwatho na ndi nama mantu jau inkuromba na gitio kinene antu baba athithirio bamekishwa bakugwatwa with immediate effect nikenda boni antu bangi buria muntu athithitie makosa athithagua ni ati athithiria antu bankwene kenda omba kuruma Simon kiambio kurima maragita kiambio ngaruni uko thondeka njira kiambio ngaruni uko njambo au ndene kiago wondi na tutalire gontu kama karathithiretie nkwene secondary ndinama ndene county assembly Meru ibane kagirwa security ibane kagirwa PA ibane kagirwa obisi no ni antu bankwene obisi ewe irari tangu genyo na nabonie PA na baonie secretary na nabonie security na kenda bantu bankwene beta kumwira rambe na kuthomithia na sukuru tekwithira we ande kwikiama anenkaroka shi ekiama akeja gucetha na mtu thuri na kura tafadhali tupeane heshima my friend na si ati na kuogopa nikisema na kuambia nipe heshima mantu na murume ngori ndio kurira na kedha wa kwenda kuja kiago just come mimi nakungoja na hamu kuja mama na nandi batwi othoroke na Amiru bendwene ituramenyire elected members turitarire ngugi na kawira mwangasa kenda tunde river service ugo na gotirenda ngwataniro wetha kawe na ngabano ngi enda tafuta ngabana wako kuje na yeye no gita another time KTV uirage Amiru weto bero bisio kwenkweni na airi ingugi ire ko karitira nkwene itwana tugano kuthomithia itwana tugano kunenkera mbasari itwana tugana ndene enkwene want utethetie ibarabara igana jankwene urimite te kuruma mtu babari na tuko inkai yake nyume VC Meru University Professor Romanus Odhiambo kwebelwa obisi ne non tubokira kikwerekana noe kuremwa ukuria skuru kikithomo na witi na mbere ende VC oyo na siumirite na kwithetera akiwa kuma arakinya kuru kwawe kathetune kamu Meru skuru eu ina ya mainge ya kuonanirwa ya umenie na uibwawe akiaria na ndiki Nteto ruare Odhiambo awite mbara yonze ye skuru eu igumane na siasa akimenera siasa ba Meru bara wetete ansia ibo bakuringanithia amona bo na rombete zeri no kiri kiaritwa ore eteretero wangirwa kithomo kuita eamba eururio ntubu Adams Muturia kato eiji kuinka inyi mearito na aritani skuru Meru University kumba kwithira kigoma na Ndevestans la Professor Romanus Odhiambo riketo kumba kwithira iguru tholosmani chumeja kumba kwithira kiario ntubu. I came here on 6th of August 2018. And when I came for almost 2-3 years before, there were a lot of strikes, there were a lot of noise. But I'm happy as I talk with you today, almost 4 years and 7 months or 6 months, that we have stabilized the university. There has not been any problem at all. When I came, there were 4,500 students. Today, as I talk with you, we have almost 11,000 students.
When I came, there was so many infrastructure development that had stalled. Some were in court, some were, there was no money, and we were able to talk with the people that had gone to court and brought them back, and we can today celebrate a very beautiful engineering complex. Akithetera Odhiambo wite kume kwe skuru ya Meru University nombete kwitha gitira ukura kwayo na nkuru kikumba kwithira gitira kinya matura yare mbete kwitha gitira nkira thukuru ya kumba kwithira yekura. My first term, which is 5 years, come to an end on 6th of August. What has happened is that I've just been told to take my terminal leave, but I'm still the Vice Chancellor. I love Meru as a country. All my workers, let me tell you. My driver is here, Gatobu is a Meruan. He met me the first time on 5th or 6th when I came. He's the one who came for me from Jomo Kenyatta. My PA is a Meruan. My clerk is a Meruan. My secretary is a Mkikuyu kutoka Nyeri. Most of my friends I have here are all Meru. I love Meru. Can you see it is a nice place? Very clean air. The only thing I would like to appeal to because Meruans have become my family, is that we should not trust people who are hell-bent in destroying the university. I hope we have not forgotten what happened between 2014 up to 2018. And those spirits, I preach this in the church, those spirits are still hovering around. Of course, there were many people involved, but I think we should not go there. Given a chance, why should I? My students need me more than I need them. The people I work with need me more than I need them. The few people who are disgruntled, they'll also transform over the years. I think that's what I can say. Popote tanambera ruwa makarika kumba kwithira kionekana kiri skuru ya Meru University ni siasa chombete kwithira yukumeirwe kendo gutira kumba kwithira kiritarito. There's politics in our leadership. There's tribalism in our leadership. There's nepotism in our leadership. There is corruption in our leadership. And what is happening in Meru is basically tribalism, it's basically corruption, it's basically insincerity, and that touches all the people. For example, the council came to evaluate me on Monday, this Monday. And one of the things, they gave me a report saying that my performance is below average. Surely, I'm a professor of statistics. You go to the SCAC evaluation, my average is 89%. I've just given you the statistics of mathematics of students from 4,500 to over 11,000. I've told you about the development we have had. I've told you about the socio-economic empowerment we have around. I think people think, maybe the business people or politicians or what have you, that there's so much money in the university and Odhiambo perhaps is not willing to cut corners, because I always have to advertise these things openly, and whoever wins is the one who gets. And I don't think the real community, the people on the ground are on this. Perhaps it is the political leaders. You remember for a long time there's been talk about Odhiambo taking money from Meru town, our money, to Nairobi. Now this one of Meru town campus has come to a stop, because that was also never the case. It's just politics. But we also know it, ladies and gentlemen. Universities are going through a lot of difficulty in funding. And His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, has challenged us through the minister, Ezekiel Machogu, that universities have to think out of the box. What does that mean? Besides the traditional sources of funding, basically the government treasury and sometimes self-sponsored programs, you have to think of other ways of raising money. In the 21st century, there are new things that people are doing. One of them is corporate training. One of them is what we call articulation program. Articulation simply means you have to create a relationship with the international institution, tuko pamoja, so that you can have students here in Meru doing up to a certain level and they go outside there. Meru is an excellent place, but it's very far from the international institutions which are in Kenya. They are only in Nairobi. One of the reasons why we created the Liaison International Office is actually that, so that we can be near
The director there, the few workers too who are there, once in a while, they can walk to the embassies, international embassies, and talk with them the possibilities of having institutions collaborating with, so that we can get students here doing diploma. After some time, we link them to go outside there and do a degree courses with the institution we have signed MOU with. Kumatiani mbetanda msimoturia wa thijam. Na tuweta mbere atongeria na shirika ba kanisa ya EPCA tamani mutuate Igembe North ibaciomeretie kuthumpia itwaria ambithania ba koti nene iururia LGBTQ bakiaria bawete wa mbibo ibwa witaitela nkoma ndene nthiguru e Kenya bakiora cia atongeria bonde bandini kuwatanira na kuriana na ntubu mukiri nkonja aina cio nkoloki. Atongoria ba kanisa ya EPCA tamani mutuatere Igembe North batongoretwo ni Pastor Julius Halaine ni baumirite na kuriana na watho bo kulukia antu ba muthemba yumwe kura na bongo kubongwa ndira bakebwikirie manyere na kuonto bo ni bocokia nthiguru na nyuma na kinya kiri watho bo kanisa botetekeretwo ni njira imwe ya kuiria kinya antu bongo eleka nthiguru ne atwe turi kanisa itu kuriana na manto ya ngei kana kurana kwa arume na kurana kwa ekuru na ekuru kana mwari na mwari ungi nuntu bura kinya Biblia rete bunene sana na Murungu narumite antu bara bomba kurana ou na kanisa ate minya wetikiria iturana na mantu ya kurana kwa ntomurume na ntomurume kana muka na muntu muka ntubitu bura pio na nibichindwe ura mwathani Murungu akuua ate kwenda muntu ntomurume ura ntomurume onge ariwa muntu muka baurane na ntomurume ende te ntomurume na ntomurume na te ntomuka na muka biuburu nikeutati na sheria na bunto bwenda pio angwenda kuwa sheria unembe na kayite kuthiria mwongo no ntomuka agara mugonge batethawe na maciara ntomurume agara ntomurume onge batethawe na maciara kwa hivyo powers ira ciotumika kenda sheria ritangwe kaba gwenda kuthiria mwongo na turi a Kristo na etekia itukureana neo na tutumiunga mukono oriu ni bakwane bwaya kiri atongoria ba Kenya na ntubo kuriana na mutugo yo no ntuteyo etumi na bakenda ntubo botonyera nthiguru ya Kenya bongo cokia nkatho no ntubo raisi wetu au na bwethetie bwaya kuriana na Nteto yu na ninkomucokeria nkatho nyana ntubo bo president wetu banenya kiongozi wetu wa pinzani bwana Raila nkabaromba muno na ninkubakatha muno ntubo kubinga nacho na ibekere nya bunge inya kukakumota peli katikati kenda tumba kuthirio ntubu tegeria wa bundu bwa nkomano ntuko tegeria ntomurume oyonge na mugo yonge kuni kwa bundu nkoma na uro bwa nkoma Kenya tutekwenda na bwa itukuria na bwa nye yonde na tukiria na miambo yonde ira tuzima miambo yonde kuria kombe kana itukulani kitendo kiu na miambo yare tu mepinga na ituwetikiria president tunabe bingire na Raila na mebingire na mantu yonde ya kinya mwisho na twetho twikumashe Murungu tutere na mantu ama nthiguru netu muthien ni bakuromba mutongoria wende orori kirauni kiawe amwe na arombi Murungu bonthe bawatane njara na kurombera untubo na kinya kuriana nabwo na wetawe utiwa nyuma. Wakristo wenzangu na waomba tuombe sana kwa sababu kuhalalishwa kwa hayo mambo ni kuinua uabundu wa shetani. Ningeomba Wakristo Kenya msima tuungane tukatai hiyo roho kwa maombi waheshimiwa kingangana naye parliament na Wakristo tuende kwa magoti tuombe Mungu. Tukankaromba ashirika bonde baba Tunisia batiumie pio turombe maromba nigenda tumba kuchindithio ntububu kwenda kumwe Kenya urabonge na bwankiromba bunge beto bachemania parliament ni baongane bonde bakuluge muswanda Uganda yukomba kuluka tuirie kintu kike kumandene Kenya tukuromba thirikari yetu itongeretwe ni Dr. Samoei Ruto ero ngame kidete ero ngame kabisa nere no samba buonde kuteko makanya no surutisa kana to last media batu ko bwithio ntubu kana no sawisindia tu etonya mantu neu kiripotera Meru TV ndi kanisa ya EPCA tamani mutuatere Igembe North na katuruke itucokerete nyumenda ike itekuraya endelea otegera Meru TV imbite na Nteto inge inyinge.
Mai Mwago Ari no kumenya siri ya kwithirwa uri na biashara embega ni kwerutaniria na kwenenkanira kirio. Meru TV tugukinya kengo kuwatanira na gukiria biashara yaku mbitigiria tukinyanie makinya tuthiuruke gontu mwanya tukimurikaga biashara enu yaku nini kengo tumenya mainge na tuina mbere kwa tukirutanagiria gukiria yo kiri mubango wa tubaitithani owatanite nani Faminas Wakimathi ake aga kwa Meru TV. Kari weru kira ontoire gwe uri nkombo ya Kenya. Menyera rutubati rwenu. Rutubati rwenu. Rutubati ni kacha yenu. Amero ni antubari nkero na bendeta kurijanira na migongo iria ingi. Ontubo bora Amero bandogo kadhomba. Nade Amero baba Tanzania re. Ibeto bara bantu beto keke bantu twina common names na surubanga bari kita beta na beta bashaka nara South Africa anko ere kuru nendete kugulirwa rumono na mwekuru mbere no weta utagulira ore ongi akaira ikiri ageta gutagulira wabaire mukuru wagura nethura na mwe anga gwe no turagia ikonie metorire ya Amero. Sonataka mami mubango nejua metorire ya Amero nago gukinyithigithio akunire kiara na bonje nkuri enkwego bukiangia ontoire boeto Tengo tumera mwana kedatie kendo kamenya mwana ribao Ewa garu isheta wakigaru Nentuko chionde chiara misi kwambeire dha imwe na nuchu chia Ugoro mwanga dha ijeri chia Ugoro hadha kwa Meru TV. Kaburo mokorani no paragata twa paragata twa ejera na mechinkano paragata twa paragata twa yakora da mwafrikano paragata twa paragata twa Meru TV chionere mwanya. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na nginya gwaka muci biretaga ndwanja bwambere ni communication breakdown. Bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania Idanto ba confuse na wendo ibyo binge usingana turula. Ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka bukamenya na buru kwera ngororia gutio mutogora muntu adoirete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio ntuko chonde che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe Akwenda kuntu kaangaratania muntu imbeane okutuka atumbo kurekera mbotera mireka mbwe ondobo wako kaorana engua rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura
Iboya nontu bawita na mbere utegera Meru TV na tuicokera mubunge wesigo mbunge kia Tigania East Mporo wa Bori na ciumiretie na kuriana na wambi bwa koti nene a Kenya iururia uciandikithie bwa ikundi bia anto dungucia mumbire yumwe na rietwa LGBTQ akiaria mamburene ya ucokia nkatho mucie kwake Kariene Mporo Abori na thompeti ontobo na oboringithania na ukomana nkuluki imugaro na untwire bwa Kenya mutongeri uyu awete kerua kwa ngurano cia antu ba mumbira yumwe ni onto buka zingithura mugongo onto bo awete akawa tambaru rwaria ruonthe rwa kureana na LGBTQ. Adams Muturio Dhirinja aina Nteto iji Kristo bakanisa mwanya chikatholiki parisha mekindori barabara kiche kumba kwitha wekinyethi mucho kuma bunge wa Tigania East Mporo wa Bori ntukwerwa ri kumba kwitha kirombera family amana kumba kwithira beba chokira nkatho kuma no tethe ombete kwitha kinankara kanisa Kristo baba kiwa gitumi na sababu yo kumba kwithira bakiondi kubatiri kuthakirwa tamaromba kuma bunge Mporo wa Bori ni kumania no tethe ombete kwitha kibaninkira muno gutira kumba kwitha kibakira shireni ya Mount Maria erenterecha mekindori ogore umowe tunde ne parisha mekindori weke wage kenena mo kire ba otwe na parishira na tula murungu ne bwa tonto bwa ke wage ku wekire ba otwe urem na mwekuro kwa jaujo na ba ku bwe family bwinde tonto ne twije ku mo kagita tonto de manto ya daiji katosho ke tuke wa tanginya ya kagita kala mu veto totalio jala bombe to ku tongere tie ya karigande ne parishira mikindori tuije ina ninja na bwayo na no mwanka iwena enja ina maendeleo ikukula gewetikyo yari utu ya jaujo mena la shiline wana ngwiro litete bwa ina manja mega kwenanto kumantere shonde kabone kwenanto couples beko kutula misa ngwiro litete kanisa nerea itetarika ndio kinyaki oreo unde kweja mekindori ndethiro wete project twikarakara ingi na ingwete kioterio kiama gia parish council gia karanthe atakijite okwerencha kana gukwira tukake kana tukathithie o wengwa no initiate manto jariko mubunge Mporo wa Bori amana nkatheke kajuju Mporo ibombete kwithira bakiwa bageta na mbere kumba kwithira kirita ngwecha murungu ora bombete kwithira bakiwa bakaitaniria utire shireni kumba kwithira kwira buru twamioria father kinya kwe muchoro wa terete ake ureta design yite eterete ake ureta design yite awe nya ka ureta kyawe akiura kyawe na ningoro kyao na ora kyao trone vile inambo igako na haraka ithire mondani ithire mbio imondani kinya ntukweto wakwa tukariganwa akore twatura ntukweto wakwa tukariganwa father ndendo take time cia ku design yani njire mutharabo mithithia njira yendekete father to kumuto kona Yesu Kristo utonya aki ukora inkwenda kujokia initiative ya njire mutharaba ere project yekwa tumethithie tuthithie njire mutharaba pio ja urekarie ya subukia tisa sawa mbere ya kuthithia barabara antethia kuthithia njire mutharaba Baudia buru Mporo wa Bori no mbete kwithira kiarire ro mbete kwithira gita na mbere manto ege ntomoro kura ntomoro onge kana mtomoka kura mukonge ora Mporo wa Bori wete bono ntobotumba kwithira bugite girikandene society na akiomba kwithira akiwa nto bateri kwithira bukiro ona bono tira butromba kwithira bugita na mbere ndikuru netwa Kenya ntareka ne yakugura mutana rungi uyu ngoma aimbio completely ngomeu iyo ni setani namba moja utibu muthaka ora wo kwati urene akaora muthaka banchiara loi baita vira utibu mwaro kwati uri akaora mwarunge watu kwambeka loi kwa watu ni tule Katoliki ni tule Kristo sisi tukiwa wa Kristo wa Katoliki hiyo kitendo tumekilani eti ya kwamba hakuna mwanaume na mwanaume kuwa na mapenzi hakuna maana ya mwanamke na mwanamke kuwa na mapenzi na hivyo tungekuwa ni Mporo mtu wa Bori eti ya kwamba na support William Ruto kwa sababu alisema kwamba haiwezekani mwanaume kwa mwanaume mwingine, haiwezekani mwanamke kwa mwanamke mwingine.
na tukuraga mantu ariku tumekataa hiyo mambo. Matiane betanda msimuturia wadhirinja Noe mubunge wesigo mbunge Kiaburi Mugambi Rindikiri na kuria tongerie besigo mbunge kiu na Meru yonthe boatanire kenda kurwa na nsobi ndege na watho muno kimbeu mbithi. Rindikiri awite baba ingi bambe umbithi ibawati ukombo itokilitwa marwa untobora botoma baka antobo theri mitorirene na ke anabare bakawata mau baiba nini gaki mutegi katuretere Nteto iji imekwisha tutenana katugetekeria uyu imujumbe wa Buri twe Mugambi Rindikiri aronekanite kumira na muthuro munene kumania na utumiri bwa bangi na nchobi kirinduke imbithi akiaria ugite we ari tayari uite kirato na gugacha muchibi kurwa na mbare no ya nchobi ira yonekanite gutwika mpanga inene gicigo mbunge giki kia Buri kaiji gakura tukiromba kanisa mware ni beta bomtorania tona tutu the twintuleni bambiria kwa riatu tuthithia na mathi oni nkorwa na nchobi taka kurba kwa banyunya nchobi wabo andekera please ito buruburu nte kwenda ito roi go kuthuka ni kubaya nchobi ewerethia injini chionde. Tafadhali wacha tuseme ukweli, si ndio? Ikadhukia family, ikadhukia na bangi, ikadhukia buru, utima nja kuendelea, si ndio? Mimi naomba na betu bati kuibangi ibu utakanire naoni indira ugire nyana bati mbori okarao batira kitate kwa bukangwata mukono ne antu bangana bakanisa balea mantu eja mega babu bulenda thoko ina mikora mitheri na antu batunguki inya batiringa akura kwenda gwetu gutwika ta Central Kenya Murang'a na Kiambu na Nyeri kuru baraugire na ndibo watchman bakarienja wase challenge ni kwetu tugasiume ni roi inchi bore atoro na nchobi twe murago kalala ba kunengana license na inyanja kwa kunkwire enga kaba wenge muntu akale nale ja kuyere ayo menare anto akwera bwinu nyomba, si ndio? My friend, Buri turenda ithwe number 1 constituency tene Meru ibugotekanirio kwa heshima amwe nogu kiara kimwe gituraga nda na ikyo mujumbe uyu akoromba tongoria barabange bakuma Buri na amwe na kaunti nene ya Meru gwikira mutegituro kimwe gutethania ndo eno shikana na chief na atongeria turwe mantu ja nchobi loi bukeja gwita Central Kenya ile wama kumenya na kina mama mugeni amami bungeni ibwega muno baba ibo bina thina tukeja kuona twana tura tutigi kire bojoe ni ari bao na ndaka chiao katwana tutita tokiongaira ni kubaya na nchobi babo twenderia nchobi ni itonga ibo bikwenje nchobi ntukui na kire thirikari ya kaunti ya Meru na challenge Meru County tafadhali ibo gwethetie Meru nonto leka licensing board yenu ne kunenkanira barabara license ya nchobi mite kumagechukuru to board ya governor na entire executive. We are soon coming to say where the problem is. Kumenya corruption but na kunenkania license tafadhali mpunguze. DCC wa Buri East Josephine Jenga nwena kuria cheri kumenyerana kubebaniria na mitugo imithuku. Huu wazazi tunataka tushirikiane, tufanye mtihani na wanafunzi
au mnataka tufanye na wazazi? Timu au mzazi mwenye ana mtoto kuanzia miaka 13 anaweza jua yule mtoto ambaye atahusika kwa uhalifu, kwa sababu tunaambiwa turekebishe mti bado ukiwa mdogo, lakini wakati tunakaa na kuanza kurekebisha watu wazima inakuwa ni mbaya zaidi. Kwa hivyo wazazi wenzangu, tuchunge watoto wetu. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Meru TV nyokambitaga ki Mutegi. Nabo akari kaunti Tharaka Nithi ibakorwo kumenyera antu barakura kenda babebania na muwati ya mirimo mwanya mwanya ire barumaira muno rira barakinya ukurune. Bo ikuringana na Catherine Karea uranwe mwambiriria wekundikia kumenyera ekuru bakuru kenda bakawirirwa ukurune. Bo ndagara wiguna ena Nteto iji Negoro bakwambire mianka 70 wete bekenere gitarangira lesen day out araba komanaga nyume gitara meritha turi jastre mathiga marimanti wandige jigambunge kia Tharaka athiri ni kare kwari mwambiri go murandi yo mwanka wangiri jire 19 nyuma ya COVID-19 akuru bari na mianka 70 na kuthimbere ibo bainyirikite muno nontu batendaga kumagaruka na ekuru babo bari gikundi-ini gietu na ibari bagukura tona bakwinyirika muno ikyo yatemire twambiria murandi uyu kana programu ino ya Grannies Day Out. Akuru kagita karaba kinithia mianka 70 bethagirwo bai na mathugania nkabo ari kwa kembiria murandi uyu gutigira na kubatethera kunyithia mathugania amona kubebukania na mirimo kuria twonire bakuthi bakwigwa bai karibu gwegwa bena depression irio tugire itubaretage amwe tukabariria tukabakanso bagakena amwe bakaraniria ikenda yumba kubatethia gukiria nkoro ciao kana gukiria meciria mao batikegwe ikiba affect nontu baba ingi bari bakwambiria kuwatwa ya brand pressure wegwa bamwe bakubena nini na mantu bankomprenaga na sendi kogu yari njira ya kuigwa tukibatethia na nina tuhilment tututwa agitutariri bathijana mbere kuthomithwa mirire na kinya muno kuthomithwa gukarani na antu tubathomithagia mantu makimirire pura babati kuria no kurubwa arabure kuria bwega kuria nyani kuria balanced diet na tukabonia bira babati kuria birabi bagukinyera nontu twina bio lakini umenyo ibubwega bwena thina bamubayire bena thini nyatia kuririkana tonaga mono akuru bakithiria family ciao bakiririkanaga kugumbania lakini ukauria baba barea already bakumenya maana mayo na ibaije tibwega kuruthogu na ibagotwa rugono batwira kwao metie already kwambiritie kugaruruka enda na mandu kwinamo monda muntu nakakuria kazimbethire buranga kana na tankethira kwa buranga ikethira kwa buranga ngaunengo ngataeru ngatege churia kana natatukurutha kagitani waku karikwa na uritie mugongo gutigera kumenyera kuruba ukuru tabubu nontu bakwithirwa kagita kara mukuru akura choka wanonye na koguna bateri gukenwa ngabwira irresponsibility yetu na akuru baba bena right ya kuigwa bakimenyerwa kubaruta njata bora turutaga ana beto tukamenya wanabo bakinyetie stage ya gutwika ana itwa irresponsible enough kenda wegweka ni occasion teno egwetanwa kana okomegwa ukauga nkenda gusupport mono huyu untu gike kujeria ntu kuma ntere mwanya mangiriti wangari akiringithwana na nyuma yake kuonoka mutino wankari akibumire guchwa kitharimo kiria kuruba pamono guchokia nkatho nontu bakuonoka mutino na njira gutigera na kubaringa njeki kenda bathina mbere gukenera. Nilikuwa nimepata accident na gari iliharibika yote, lakini tulisurvive. So nikasema nitakuja kutoa shukrani yangu huku, na maoni yangu ilikuwa baraka iendelee kuzidi venye hao wameishi kwa hiyo miaka mingi, na venye nilisurvive kifo pia mimi niweze kuishi hiyo miaka mingi.
Onto wawe kujeria ritoma na bakebumeria bantu agakubathambia mana okenanira nabo basoso baba nabo bakeba nenkagira ngono mana kubainira Mira ye chundare moyo mpewe Mira ye chundare moyo mpewe Watwena project ya kungive back to the society na imunde twathuchia kanya gaka kuyaga gekuru baba kenda tubaruthira pedicure tubaruthira manicure tubaenja tubaruthira massage na kulingana na kuona kwa tona baukena muno bauga bakuthongama muno na kinya tiogo tukuigwa twena opportunity ya go practice na kuigwa tuki aria nabo batwa story mbega tukibaruthira pedicure batwaya story mbega na tukibaruthira massage baukenete muno batwaya story kogende tiogo tukenera muno kiathi giki kie munthi na toinenya nabo muno twakenera muno na muno twakenera kuigwa bagwa appreciate kuiba bakuga mugongo no wankana baruthira masanji mugongo watiga wankana kuiba kuga njara ni kurindi to baruthira masanji buga bendi bale kuiba kubwa kuiba kulewa ikulungama indi kuiba kuthibwega uria kiri mugongo kiri giki asoso baraba kura na baikinyithia mianka teno tubamenyagira ta maturani ito bagwiragie kana tubathuganire mibango teno ende ni unde gwankenete na ngwiritwe turuthira kwa ukiroke gwe agunde ndigota kantwikira mwari kairi kiripotera Meru TV kuma gijigo mbunge kia Tharaka kaunti ya Tharaka Nithi Kambita Ndagara waiguna Nau yoto kinya muthie wa nteto cietu cia themwe orobo rwari endelea kuwatanira batwe ara YouTube Meru Digital, Facebook Meru TV Kenya na website www.merudigital.co.ke na ngautia na rono rura tuthuraniritwe imwandiki wetu Nteto Mukiri Onkonja rura rukonie eombe kuntukura kwa thuritwe ni Meru kenda kurombaira Murungu ona rono ro mpaka muthia na nimbeta Purity Muthoni withire wina orobo thongi na kiresunsi kiabile katwatane na mzee mla kenda tutariria imbio yuma yombe mayera number 1 imaya to ora ya mayaru ya to ora ya uyankonia ya mayaru ya rawa ni tonga bishuru moyale mandera wajia nonto bon kamera siona na kulamba aki kuri ya yange na ya matune kaya mayaru ya na tutuika era mutherene batu kana mukuru ya uni ngekera kanyamene tu kaka inya onkwenda yende naya ukubwa kuma awende ni ombololo kuma mbololo yo monyo yo yonge yo mburi na ngombe na maya yeune yo tweta monyo na kwina yo andethia na yura yo anto na yonge kwina mutheru yura yo kwendia na iku muyombe wende ari tambesa kuona muthetu yo kinyete na yo kuona mathomba ya muthetu yo muto yo kuita muthetu icho monyo ya ngombe tukuyana yuri oyungi na cyo tweta muthero yura yo awambololo namba ina kuthiatana na au kuma awende kwe maiya kuma au kwe maiya no kuona to no ko tekona yo muthanga to kuma na ranto barabare muthetu yo kora imonyo muthetu yu monyo yura yo kora muthetu yura imonyo kwa hivyo muntu bonka weye ombe muyombe utiomba kwa sembia yaje oyo jona kire maiya ya na teya bwitha sua kenda ya uma monyo nonto nikayenja irwa itao kana marinya kaitakara kwaura yakawatia rui na muyombe wende akeya uketha na imweri yuriko muyombe ya kurita monyo yake yongo kwero kwero ko mamaiya roi akoro kwerwa twina me kwambire mweri ya tandatu yo mwanja yo nana yo kenda uriko kaura ende tokathama na kirendo hiji yuriko ntoko nonto sina rangi myanya no sisiuma monyo na mbere tumenya mno mantu ya ndoi tutaririe na ate monyo yuma ruine roi rwambira irie green uze kuona green ru ro kuona tiro kwikirwo imuntu ile wenjeri na ryaku weye ombe okenjeri na ryaku wenja kurilea ukinyila nthi ya monyo wakinyila lewe nthi monyo ita tieri na ita we kwenda deko kaura ngai ukumekuo roi rwaru ukumekuo roi rwa lere rikuo iro kinyilire itere karwa
karukomira au niro rukauma mathui yau nindi rukauma stage 1 rwitho atari kindogo kaibwa uyoka onja ukaibwa rukurura ukeya ringi ukaibwa rukurura indi rwatunia bas rwitho rwithina muno na ruru green no rurwanjira iria kirima tau yara winjite rukanjiri ni wika monyo rwarianga rukarutune na rurutune ni rurwita mbalanga na mbalanga ni ndawa muno ndawa ya ngosi ruru ambalanga ni ndawa ya mulimo ngosi tena muntu atharana tulakana to ngosi anga wino ere ukaitoka roya ukarwaka ukathiria ondre ukarwaka burumwire ukathiria ndeka ithano bas thambira runda uteko thamba ugathamba ro chaura kutonga ukethia yora muntu akatha buni kama uta ndo ukathiria ondra ikaithatu inya ithano ukathamba ro fresh bas na ruru butritinde ne kimwire ye ndu intena hakika kuri antu baro tumaira ni asindi na kwena taringi ya ruru tune nontu ng'ombe itinya ruru amona mburi ngona ruru tune ni atari sa tuirashie muno antu babethi mwari akethirwa akamatite ataringa ruwe kairemo ngoe mbia akamatite bikuthira ni atari sana ng'ombe ikeya kunywa ruwe rura ikairemwe ngoe kuthira tokoria nyama tu rura kuona rutune rurita wa mbalanga rutune yombe nontu ni kuntu kwina maweya yake na ikuntu ko kuwirania no mbiye na kenja itauri yakwa kana irinya yakwa na kanjiri ni wika mwonyo na kamuyombe na kanjiri ni kuria mbesa cia kwantu au yombe ri uteya ukwenda wambiria kwenjerina ara urita mathui yaku ari no mwanka weya weye na muntu ro kuraiti mwekuru ka mukuru uwe kankwenda muntu uyu aciaro yombe tumuira no twamure no muminya umite ku angote yo turiri mulebi kana mutaratari atwira buruna umuminya na umuminya na twachungusha tukona no mwaya tutichiara muntu yombe kuno anababethi ari no mwanko thona twana tuna twekinyara uciara no ntukuno ni atari muno ruirura ni atari sana kiri muntu atina twana no ntuiro ukuma kuo ukirita mathuiro wa ukinya na rwiro airo chumbiro ya cindi nyingi muno rwa ukuma mwire na njire ingi kwa hivyo ndi kwashakana kwa raisi bondo tuteterera tutenda antu babethi beya kuno nina antu barabari yombe kana barabaketha mionyo yombe bari no tutakwiro bokete misi yombe tokathama na tutethama ira iweya ketheka turi akuria twaria otu itao mbira ne kwo twithara twira miro impio na kiriwiriro bo muyombe na kinyaoni ni ate akariba yombe bakona antu aya ya kuriam nonto barua bo bathama nonto bokwethira ni boro wa imaitham na ende nonto kuntu kuni ko kwirania na kinya ko kusire metho ende ni bo ya thirikari yombeta kwethira ikiloli kuntu ko na tukureta atali nonto ninjire moya kuria Meru ne mbere on them muthuraniri wa ronoro ni mukiri onkonja